Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, ti pagkasaritaan ni Marla nga napoluan, iti likudan ti amin. Dear Manong Nemi, nakiktutak Manong Nemi iti pukawanak detoy anak ti agsyuman kaniyak Manong Nemi kasadar ko ngayon so detoy Manong Nemi ti babae nga nangiruman kaniyak iso detoy di Carla. Marla! Nagbayag ka na papaalagin ka nga dalawiyag mo to yan, Marla! Ay, sige, mabitlaan, Carla, umaya kon. Doabamat ngamin. Nga nagmatidarak itay, kalbasan nga, nakarga aktibaso ti danom nga naggapu iti pitser. Idiyawat ko keng kuha na Manong Nemi, ti danom nga nakabaso, nga agsursuri at insuyat lang batin kaniyak Manong. Insuyat mo at kanyak natabaso. Danom nga naging ka natabaso. Kaputa na kabaybayag ka. Awang pulos pa ka na rinudan kay ka. Agpadpada kayo lang nga gina. No, abikit di kami na. Nga anda kayo palang dito yung balay. Papakpakan. Nakiasawa ni nanang mo kini papa. Agsibot na kayo at agned kayo ito yung napinta sa balay may. Ken, rupa kayo di kwarta. Tarap-tarap ko ang tagsasao, Carla. Saan nga po doon? Saan nga po doon? Ha? Agbebeso met. Di bangbag tiro pa yo. Si mawat met ni nanang Manong Nemi. Carla. Ngala! Kontrayam di magat. Agbebeso met. Nakalawag. Ani ayat ti basol ni Marla tamanipod. Idi nagdeden na tayo kita. Awan ti sa baling aramidim keng kuano no saan nga. Manginuruman keng kuano. Gaputa jak kayat nga dakay ditoy. Gaputa idi pa lang nga jak kayat nga nakiasawa ka kini papangko. Gambrod. Awan ni gamgamroden mi. Awan ni gamgamroden mi. Anong awan? Nakalawlawag. Nakakurkurapay kayo. Katulong ka lang idi. Ngim idinamam mo na kan ni papa. Tama gusto na pintas mo kono. Inasawa na ka? Tama alungar ni papa. Kinayat mo at abaknang ni papa. Kinayat mo at adakil ti balay mi. Kinayat mo at saan nga nasken pa nga grigat kayo. Nagsipod ta, kayat yo, tibumaknang, akas ka na kami. Nakalawlawag, haan? Tinakurapay, kaya may kamang tibaknang, tapno bumaknang, agraraban. Ana, padasen na kadangran. Makita, ipulong ka kini papa. Kahit ipulong ka ni papa, ipulong ka nga gina. Mapapapalahon na kayo dito ni papa. Nasasiyat pa, tapno awang kayo dito, buisit. Nado kumapay Manong Nemi ti baga ni nanang ngem siya kun tinangatipaken ko ana. Nanang, stunan. Anak si ka di pampanunutek. Narawama ko nanang. Ngem saan ka kading na mauma? Anat ka umak.
Kasi naku nakitay, kay ni Carla, adda kay palang idi iti elementarya. Idi agasawa kami, iti amana. Manipod idi aking kakalagitoy, nga adda kayon iti college. Kas talata pa nang iruman na, kain ka, kadata. Akasumat pa ng, madig pa ng tratar kanyak ni Arsen. Ti ama ni Carla, nga saan nga asawa ti pangibilangan na kanyak. No dikit katulong, babaunin. Amo yumit lang gahim nanan. Kaya mapay nga mga nakiasawa kayo kan kwa na. Kahit ko lang amin, tisaan nga talined nga katulong. Nang runay di agsikugat, kat binaybayan nak ti amam. Kat kaputa, addakan. Kasapulak ti kabadangag, gamang padakkel kan ka. Nag-arim kanyak ni Arsen. May isang nga balo, nga addan ti may isang nga anak. Nga ni Carla nga rod, nagkasadar kayo. Yung tsak naman naman na gusto iti pagtungpalan ti amin anak. Pampanutek, no pumanaw tayo dito ito nga balay, idisidong dagiti agama. Agama nga Arsen kan Carla. Sa dino ti papananda. Awan ti magtanagan nyo, nanan. Dolangin nga tawin. Agraduarak to niti kolehyo. Kaya doon trabaho. Mabalin tayo itong tipumano dito eh. Agkasera tayo. Siyak ti maka mo. No adan tong trabaho nanan. Iso nga. Ananos lang nang. Adan tumid lang na siya at ngibunga ti amin. Itilikodan ti amin. Biyang mintumatenta ginarakop nga gina manong nemi. Nakarigriga ti sitwasyon mi nga gina manong nemi. Kas nakuha ni nanang nga kaslasaan nga asawa at pangimbilangan ni Uncle Arsen. Ken kuhanano di kat katulong. Kat agraman kanyak katulong. Katulong kaming agina. Hindi kasi diya nga pa nagsasao ni Carla. Nagkaslasaan nga malamot ti aso, ti bagbagana. Agraraman kami. Kahit milang ti bumaknang, kahit milang ti agnaed, ti napintas nga balay. Nga dahil ti kapo no apay nga nakiasawa ni nanang, kaya ni Uncle Arsen, ti amana. Nado nga pa nang irumen, tinaramid kaniya ni Carla. Ngimsana ka mo malbalas. Nagkaraduarang kami ti elementarya, idiada kami niti high school, kaskas dingir rumen na. No, api ngamin ngagkaskulahan kami. Naging nagkaraduarang kami niti high school. Kahit idi, di Uncle Arsen, manunaming ay sardeng ko tagbasa. Tagtrabaho ako. Yung kinunak, manunaming, kahit kumati makapagturpos. Kahit kunan, nga awan kano ni sintabong itulong na kanyak. Hindi pa nagbasak ti college, no, agpilita. Nga dito matika po naman ng naming nga, nagbali na ka working student, di pagpintasan na, nagbali na kang scholar, kat benmin tinirek man ng naming di kitigrado, tap no makapagbasak. Kinabudno naman ng naming no kasta, nga awanan ti klasik iti malem, mapanak sumrek, iti fast food, nagas may isang crew, sakto agawid iti alas 9. Ubrekto ti assignment ko, ag-review akto. Maturog akto, agring akto iti parbangon, ag-review akto manen. Kaya tultulungak met ni nanang manunemi kadig trabaho ti balay. Trabaho mi amin. Hanggang balik ko ma, lusaan kami nga matratara. Nagasla talagang nakarkaro pa yung katulong. Uri ti eskwela manunemi ka talagang irurumenak ni Carla. Kung nangarod di kiti agagayem ko, classmate mi manong nemi, abi nga ipalubos mo, Marla. Abi nga ti ka bumales. Ad-adda nga, iruruman na kadata nga tao, no sa mo nga balsan.
ni paturemulatan nga pagsawsawan na karag iti agkakasakit ken na hawmat ka sa iskan na nga balikas nga arig na nga sulkan na digiti matam. At dapat digiti gundaw nga sipatin na ka. Di ka lang mumalas. Abi ka di ka mumalas. Babaam lang tanin na. Mauman tulat ta. So, amo na sakti si ka? Rumanak na nga tao? Padahas yung pungot-pungutok sa ko, idumudum. Kaya no aramidik na ita kini Carla. Anyat aramidan kanyak, ti amana. Kita hanggang pagpagita na. Sa dinorte pa panami kininana. Susapo. Gabot ka di tawon pa panan nyo? Diskrate lang deta. Di agsubli ni nanang mo akas katulong nga adasweldo na. Di ba? Agpadpada kayo nga katulong. Dagiti agama. Ngayon di na kayo susulduan. Hana ka pa tulungan da nga agsyuman kang ka iti panagbasam. Tila idid na nga kwarta kininanang mo kada ti pakitsenda na. May gatang ti kasapulan ti balay. O, awan pa may ganan ng kupan nakakuka na. Imbagta ko ng mga irap-rapin ng iliblibas ti ag-extra nga aglaba iti karubayo. Tamang ata kwarta ng itid na kang ka, di ba? Hindi kita imbagam, nena ket pudno. Pudno, gabot isot istoryam. Tultulungan ka, Marla. Tapno amom ti lumaban. Amom, di kita magkiruruman. Ad nga rumanda ka, no di mo ipakita nga lumaban ka man. Adan tukong daway kasta. Dumting to ti amin. Panagkunat, agbababawin to ni Carla itinaramid na kanya. Kasano nga magbabayo ko ma? Dumting to. Kasano nga dumting to? Dumting to nga tang agpakpakawan to keng ka ni Carla? Nga pagbabaw yan na dikit inararamid na keng ka? Since nga da kabilang elementarya? Mabasamak to nga tareta? Mabasamak. Agsiputa, sana kami abaybayan na po Diyos da kamang agina. Kadumdan to ti gundaway, nga itilikodan ti amin. Kadagragsak kam to, agnam ay kam to, nga gina. Bilibak keng ka, sika, ti prinsipyo. Marla, alala, sige. Agananos ka nga rod, no deta man ti prinsipyo makunam, nga dumteng to ti gundawang adan tumalas supapak, ti panagan anus mo. Kinapudno naman nung nami kita kakaasyak lang nga mangulit-ulit kadigiti arwatek. Sapatos, maperperdi pa yan manong. Mahikarkarigatak badlata at gumatang. Ngayon adadang priority manong nami ti panagbasak kandigiti importante ka sa pula. Idintong manong nami ni Carla nakaado ti sapatos na nakadado ti arwatan na nga maminsan na lang nga usaren, gumatang tumanin. O rila talo ti laptop na. O rila talo ti cellphone na. Hindi na tasyak manong. Nikipad nga cellphone kat awan. Mapanak no kayo ti computer shop. Nakasta nga kasapulak ti computer. Manong name ang research. Anyaman ti namide. Wana, paggasto ak tupay na numanong oras nga adakto ti computer shop. Nabindas kumamet ba nung naminom na ornos ti panagyan mi? Tamay may sa nga balay ti ayan mi. Sang kapamilya kami? Agkakapamilya kami. Ano naman tigitigong daw manong naming nga mangig ko ti panagsasarita dananang kini Uncle Arsen. Nga ibagbaga na. Nga tumulong kumamet ni Uncle Arsen kanya. Nga dikiti ko masubsubra ni Carla kat edad na kanyak. Ngem, diak pa'y narik naman ng name iti pa nagipatag kanyak tagsyuman kanyak. Tagunak nga ruden. Ako na ni Nanang. Inasawa na lang ni Nanang tapno at nakatulong na. Ada babonin na. Ken, no makalagip, no sumro ti aram na. So, gamitan. Dahil talaga purpose manong name, tinangasawaan na kingkuanan. Tapno, at nakatulong na nga libre, nga saan na nga susulduan, ken adda
lailuan na no makaaramiso. No tamagag kininanang no inayat namat di Uncle Arsen. Inayat ko anak. Ay ayatek barbareng ko anak. No ayatan nagmat. Hangim no tadto makabanog ti puso ko magipatpadagyan ko anak. Kat siguro dumteng to ti panahon nga mabanog ton ti pusok nga ayat kat saan kun ton nga ayaten suna. Kanait na sa huwan manon nemi dumteng to siguro ti panagpatingga ti amin no lakid din makapagturpusak kadadan trabaho hamin ton mga anusan ti kastoy manong nemi dualangin nga tawan. Ano na ginigong daway nga mangit ko ti saritaan di dito. Arsen. Nabay. Indad ko kinggan ti kwartang engkanto pakitsyan na pag-grocery ito bigat para iti makabulan nga kasabulan tayo. Ang ganik. Masapol nga kompleto. Awari ko mamat at sobrana ta at ako mamat itad ko iti anak ko. Manipo di nag-college sent anak ko. Di mo matin ikanti kwarta nga masapol na. Diyan ka di mat ko na kengkwa na edi. Nga no agpilit ka nga college, nisinta mo kat saan ka matulungan ko na. Nagpilit. Di ba awan timitad ko. Nagkurkurang nga suna ti kasapulan na. Arwaten, sapatos. Aw pa cellphone na. Ada cellphone na nga natakipad. Aw malalaptop na kay talo ti laptop ni Carla. Uray pabulod na kumalang di maisa tapno at osorin na nga tapno saan nga gastos pa yung mapaniti computer shop. Ayatam kumamad ti anak ko. Agas ti panang ipatig kumet iti anak mo. Taimpotig mo ka din ni Carla. Iti likodan ti kasdi nga ugali na. Jack pulos inungtan. Jack pulos pinitik. Kaya tabi, pinitik ko ka di bating inungtan ti anak mo. Kahit ko na sawen, nagbalimatin ng bilang ko nga anak ni Carla. Kahit ko kumamat nga disiplinaan, nangro na idiubing pay. Idiubing pay laing at elementarya kat nalukon. Kahit nung sawen, jak kinayat, doon na jak kinabalan nga, dinisiplinaan ti anak ko. Tamasalutsut ko man, Arsen. Para katikan ka, kahit nasiyat anak mo. Ha! Anak ko gayam, di sinasiyat. Kaya't ko nga agbaling nga nasiyat ti anak ko. Nga ison to tagtawid kada kinabaknan ko. Anak ko, nga makapaggraduar. Nga ison to katulungan nga mga asikaso ti business ko. Kaya't mabalin ta ka matatulungan, mabalin na ka matatulungan ni Marla. Into na makapaggraduar da nga agpadpada. Nagpadpada da nga ti kurso, kaya nagkaskolaan da. Ano ka ti kahit mong masama kita. Ipatig mo kumamat ti anak ko. Ikam kumamat ka digiti ka sa pulan. Anyaman ti kahit ko. Siya lang ti makapag-desisyon. Awan ti mangisuro kanya. Tapay. Naumakan? Kahit mo ka din nga papalawang kayo nga gina. Ana, di ka makawan eh. Tinupapanawang kayo sa tinupapanan nyo. Awan, iso agad nanos ka hanggang nagreklamo pa eh. Ha? Hanggang nagreklamo pa eh. Yabot ako na kon. Awan, di mabalim mo, Cora. Dito ka nga agina. Nakas pagarigan na talagang daramidan nyo nga saan nga kayat, ti anak ko. Kad ibilin na kanyak, nga papanawan na kayo. Papanawan na kayo. Manong nemi kimaro di kiti pasamak. Idi ta nalpasen iti school year nga kaadak iti third year kat may santulangin nga tawen agraduara to. Kimaro ti amin manong nemi idi nakigtutak laingen.
na sinireknak ni Uncle Arsen iti banyo. Hagagikis. Uncle, itamang pa lang. Naramitin nyo ti kastoy. Diba? Kasapulam ti kwarta tapno may tuloy mo ti basa. Nga kas na ti bagbaga ti inam. Nga tulungan ka. Ay ngayon na. Jakon kayat ti inam. Sikan ti kayat ko. Manong nemi tinaramid ko kinugtarak ti sanlang na aray ko. Sa krimwarin ti banyo manong nemi. Nadlawmat ni nanang manong nemi ti pasamak. Sinurot na kinisilad ko. Apay na. Liang kalarsan nanang sinarek na kiniban nyo. Halya? Rimwari nanang ti silad ko manong nemi na panitiban nyo. Ngam saan nan nga nadanon sa diyay manong nemi ti aksyoman kanya. Ini salangaden ti inak ti aksyoman kanya saan nang hanang anugutan. Padpadagsad na ti anak mo? Kaya kahit nakasawit. Ay! Nagadudi ta di gini babae nga bumbing. Nga agparparin to mga tisangwanak tapno tutupak ida. Tabayadak lang ti nalakalain. Hirin to ta. Ano ta kahit mo sawit? Ha? Ti pagkarot mo sulisugan na ti anak mo? Sinirek mo isunay ti banyo. Arsin. Saan na po tuneta? Iti kasto nga ibagbaga na ta anak mo kapat padaksan na. Naseset lang aro din ng talaw kayo. Oh. Padpadaksan na ko na. Nagture din dito nga anak mo. Si Mawat manong name ni Carla. Aba, ito dito nga naramid ni Marla. Ipalubos yung palang agtalin na dito. Anya ti hamuyo. Baka makaaramid ti pamuspusan tatno pagbalin na kayong rapist. Ang mga madadahil tinagan nyo, papa. Madadahil tinagan nyo. Isuan nga pala turuan nyo. Papanawan nyo, hindi kita nga gina. Papanawan nyo, idan. Manong nemi ti amok idi. Ket talaga nasaan na kayat ni Uncle Arsen timang papanaw ka na kami. Pinagbalin na nga siyak ti dakes nga padpadaksik. Pinagbalin ni Carla nga dakkel ti amin. Nga ti padang ibaga na baka kanuno mapanak agripot ti otoridad kini baga nga kapag nga ramasan ti amana. Nga dito matandi ka po na manong na minuapay. Nga pinapanaw na kami nga gina. Inrobat mi nga ro di kiti arwatan mi man. Agsangsangit ni nanang ko ngam saalag nga agsangit. Nanang sangkil nga agsangit tawon trumping nga pagsangitan niyo. Anak, pampanunutek no sa dinut papananta. Awang nga di pulos ti kabagyan ta nga mawalinta nga sang bayan. Awang ko pulos ka di balagipyo nga mabaling nga makatulong ka na ta. Buludak na ta cellphone mo. Malagib ko ti number. Idayal mo man anak, dadalud mo. Sige baga iti number. Imbaga naman. Indayal ko. Agriring o. Urayan niyo. Manong nemi sangko mangmangig ti uni iti bangir nga linya. Ngam kaslat na mangmangig ko agun uni jak lamawatan. Hello, ma'am, madam. Malagib dakpay. Siyak di kura, dinagbali di nga katulong yo. Naganakabalasan. Uwan, ma'am. Nakarot problema min nga gina. Pagtaltalawad na kam dito eh. Mabaling ka dito umay. Makidagus iti ayan nyo. Madam. Uray sumagmanulayang aldaw. Kabayatan nga mangkita kami ti babaliming akaran. Sige, madam. Thank you, madam. Thank you. Insubling kanyak manong name ni nanang ti cellphone ko.
Sino Rejay? Hindi, nagyanan ta. Di ba? Adapat nakin mo din ni Madam Matda? Sadyay. Ang sublita sadyay. Ayun da palagdagos. Oh, abekas la, ada pa nagkadkad mo anak. Kad nasingpat naman. Anyat amom, baka no awang katulong da. Kat datano ka na duwat katulong da. Uri pagguduan ta di sweldo ti may mesa katulong. Basta agbalin ta katulong na duwa. Sige nanang. Tayo na ako nanang. Sana ta nga baybayan ni Apo Diyos. Pimanaw kami nga rod, manunemi nga awan sinsao. Nga detalyawak manunemi di kiti agama. Kasta unit tagig, tila nga ni Carla. Tiyan na siguro manunemi ka talaga nga, kakaasi kami nga katang-katang itilansangan. Tiyan na siguro manunemi kit awan di kiti mabaling nga mangipatig kada kami. Apitan to na ito'y. Nararamitim ka na kami, Carla. Kastamatan ka na kayo, Uncle Arsen. Simangbay kam nga rod dito'y manunemi. Malagip ko laone dito yung balay. Taubing ang palay didi. No, tsak mariro manunemi dito'y nak nga tinagibi ni Nana. Welcome back. Kada kayo nga gina. Ha, Cora. Ken Marla. Oh, nakabalbalasang kan. Imala kamot lagi ni mamang mo, ni nanang mo kas nabintas. Agaman kami, madam. Pasangbay na kami dito. Mano ka din nga tawon tinapalabas, sipod inasawa na ka ni Arsen. Ada pala hindi elementarya ni Marla. Itangkit 1 year laing nagraduar to. Imapay nga pimanaw kayo. Hanggang mga pimanaw, madam. Pinapanaw na kami. Inyustorya ni nanang ti amin nga mapaspasamak, wano na paspasamak kada kami. Ngawang pulos ayat, nga impaay kada kami, dikiti agama. No dikit talaga pa nakirumen, tingkam linakram. Kitapay nga rod nga itapay lang, pimanaw kayo. Hindi ko mapailay nga. Itamat laing papanahon da kami. Engim saan takay ko, ori da kay handa kay kuma pinapanaw, takay kuma tinagboluntaryo pumanaw. Nagananos kam lang, madam. Tabarbaring ko nak, nudumteng tong agbalbaliw da. Ngam kadag ito yan, nagpanggapan ni Arsen, ngaramisan ti anak ko. Binaligtad naman tayo. Di na pulos inanog. Timat pang ibagbaga na kita, perperjen mo no dadadaelen. Di anak ko, isuna. Lalala, dito kay nga rod. Ngayon saan lang nga basta sumangbay. Yan tangay, umatin sa balikadok dito. Gaman kidi tanda kayo. Dito yun. Saan kaya basta katulong? Ngayon kabuta ka sa pulan nyo ti kwarta, na naruna ka, Marla, di siya kunti makamo nga mangituloy mang paadal kayo ka. Ay kamanak, madam, sa bagay, iskalarak. Ngayon di kita dumaka sa pulat, kakaasyak doon ka nga gumubura. Iti parbangon kan, iti amalem, tirabi. O, saan ka nga gumubura? Dito iti pagtrabaho. O, reken ka, sika, Cora, madam. Tulungan naglangin iti as-as sa kasuwag nga negosyo. Nangibati akmad lang at negosyo. Saan ko intad aming kadagiti anak ko. Alam mo, madam, tulungan ka. Kata, da kaming agina, iti makamumat nga, agpuspos dito balay. Naadahan kami iti bang kininanang Manong Nemi. Iti panagyan min dito'y awanan ti bang bugbugkaw ka na kami. Awanin ti bang babaon ka na kami, nga awanin ti mang dangran wano, mang bastos nga
magsasaw ka na kami ti saan ko mga rumbeng ibag. Kaya dito sa eskwela, Manong Nemi, hindi pa naglulukat ba ng ti klase? Ha? Kung naman lataan, Carla. Natangig lataan nga babae. Kung naman tinena. Nga mamam ka di. Nga the boyfriend nan. Ti makadakas. Inchi na di boyfriend na isuna. Hasta? Ken agdinamag nga masikog isuna. Hala? Ni Carla masikog? Wen. Kitam pa nga nagraduar. Hante pa nagraduar kat masikog. Sa binaybayan mo tanda nakasikog kay Kuana. Ay, nakakaasimit. Ala, apekas niya eh. Maasyang ka kay Kuana? Nakakaasim na ron. Hanggang di nga ti awag mo, iti mapanawan, mabaybayaan nga masikog, kat nakakaasim. Rubeng unay kay Kuana, ti kasta. Basol na. Oh, nadusan. Dinusan niya po Diyos gabot kina loko na, kina dakas na kengka. No, apek siya na ay ka. Awan. No siya kumatik nakapasamakan ti kasta. Kat siyempre, aglidayak met, agsagabak met. Ngam kita ti langana. Kaslawang problema na, natangiglat ta. Ngam dumteng tumit lang ti amin. Magbabawin to na itang babae. Aging ka, Manong Nemi nga sa amin matan nga makikita. Kadi penalpas ti first sem. Apa natawanan? Kaya di na kayatin ati. Agpakita pa kapag tamadlawan ti tiyanda. Nga ta? Stagayam, kita nang arti. Ano lang arti kong kunan ni Uncle Arsen? Baka tunong patong pana. Siyempre, mangibabain. Ibabain na ti pamilyada. Bugbog to nga anak. Aganak kabalasag. Kadam, madusa da kiti naluko. Madusa da kiti natangsit. Madusa da kiti mangirumen. Nakakasimit. Amasyan ka? Sikawat. Masyanak at nakakaasin. Rumbang launa king kuwana neta. Deserve nagbaling na disgrasyada. Aging ka Manong Nemi ti may isang Sabado dimteng na Uncle Arsen dito ayan mi. Adda ka? Arsen? Imayak. Tap na pagawidan na kayo nga gina. Madam Matda. Ang rumbeng agtanin na dito di kita gina. Asawak ni Cora. Katurumbeng laing ayawid ko ida. Sa inyo balay ko. Mayat ka man saan. Awan ti karbe nga ka mangyagawid kadakwada, Arsen. Angim, no kaya dat sumurot da. Ngem no saan, awan ti karbe nga mga pilit kadakwada. Tanog pilit ka, baka siga kensyak iti agsango iti korte. Oh, no anda kwarta, madamat kwarta. Rumbang ka din sakit mo, dagito nga kina. Rumbang sakit ko ida kapot nagbarinda nga napatig kaniya. Agsanserbida kanya. Kat rumbang launay nga pag supapakak iti kinasyat na. Kat sika, nagbarinda nga nasyat kang awang pulos din supapak mo. Saludsudam ka nakuha na no, kayat dat agsubli. Kayat mo ka di, Cora, kayat mo ka di, Marla. Diyak kayat madam. Nanaro na kanya. Ang mag-asawa ta, Cora. Ag-asawa ta. Yung bilang nakading asawa. Agpasong ag-asawa ti papel. Ngim trinatarnak kading asawa. Saan, Arsen? Nauma akon. Nauma kami. Nabanukin ti puso. Uray-uray niya't araramidam. Saan ta kami ang mapasubli? Awan
Awan tinaramidan ni Uncle Arsen manon name. Ngim na ibaga na kid di mano. Nga naganak kanon ni Carla. Kat siyempre na ibabain da. Di man la pulos agpakawan, di man la pulos may baga ng agbababawi, tinararamid da kada kami. Natangig nga naturay lata ni Uncle Arsen. Ano? Siyak, tsaka mo, no apaya kahit kong makita ni Carla. Ngayon na? Malpas ti klase. Mawaling ka din kuyugan na. Sa din no, iti naggapo kamalay. Di ayan da Carla? Apay, ito sa rungkaran ni Carla. Ang galat ta. Hindi nagtugtugot. Basta awan na king ka. Indruman na kalangarod at for how many years. Kastapelat kinasyat mo king kuwana. Masyanak lang king kuwana. Kahit tulang mga amuan, noon kasasad na. Diin ka. Sisak nga rin tinapahan manon nemi. Kada katulong da pinastrek na. Hindi tadagsangit ng maladaga manong nemi. Nagdardarasak ng mapan iti anti maladaga nga nakaanda iti crib. Kinargak manong. Hello baby, baby. Sumardan ka. Abag isumit manong nemi ng umasadig ni Carla. Marla? Carla. May kasi narongkaran. Nag-cute na ti baby mo. Kinaragam ti anak ko. Gabat nagsangit ka ron. Itay inubakon. Kinaragka kastikit nagsardingan. Kita saktikit kitaan na. Nag-cute. Amom, rumbang ko na ipatag mo na ti anak mo. Grasya na ito. Blessings na ito. Nakam ni Apo Diyos na ito. Insagot ni Apo Diyos kang ka ti anak mo. Marla, nakasaysayat ka talaga. Itilukodan ti amin, ngayon aramin ko keng ka. Kada kayo nga gina. Umay ka dito'y nga, mangipakita iti. Panang ipatag mo kaniya, kada kaming nga gina. Amom, na mamiris ko. Idi awang kayon kini nanang mo. Ma'am, amiris mo yung kini papa. Nga kasapulan na kay gayam. Nga saan ko mga rumbeng nga, indruman na kayo. Nga tatiga po na no apay nga, ikalikagom idi ni papa nga mangpasubli ka na kayo. Ngam di umit kayat. Di mi kayat at sila maawa malapulos pa nagbabawi nga panagpakawan, panagpadispensar ni papangmo kada kami. Napagsalita amin dahi ta. Harubing launay nga. Ikatamin, isardang minti kinatangig mi. Nga mo mi ipatag kan respeturin ti paadami niya tao. Nakurapay manunusan. Ano ko tek, nga dusa ni Apo Diyos kanyak, ti kastoy nga, panaganak ko abalasan. Nga panakaibabayin mi. Ti ko namkid di, insagutan na ka ni Apo Diyos, iti anak. Awan ti may pasngay dito'y lubong, nga saan nga, nagapu iti plano ni Apo Diyos. Gusto ti ko ng plano. Tapno agbalbaliw ka, tapno amiris yung abidot teraramidan nyo, naganak ka abalasan. God is good all the time. Tano saan ka siguro nga naganak abalasang baka aging gakalag ito, hindi mo pailan na amiris, di madingin na ramit mo, di ba? Kat nakasaysayat ka nga talaga. Gabutasaan na kami nga binabayaan na po Diyos. Intalek mi kinapod Diyos, da kami kininanang, dagiti pa nakairumen mi. Kidam, kat babayan kang kuhana, saan kamtun nga may rumen, gabot agbababawi ka natin nga gama. Alam mo tanak mo, tayo nakon. Ngem, tikatulong da tinangala maron nemi,
Kaya di awanan kanyak ti maladaga. Ni Carla ti muna ngay marakop kanyak. Ay gamanak ti kinasayat mo, sister. When sis, kailan? Mabalin kayo ito kang agsublitoy. Jack la mo kini mama. Ay kini nanang ko na kuma. Ngayon din makapagturpusa kon manong nemi kanadana kon ti trabaho na alo ko'y matlaeng ni Uncle Arsen tiriknan ni nanang. Iso, nga nagsubli kami iti sidong dagiti agama. Ken ti apu ko di Uncle Arsen. Nga nagbalintang nga na siya. Nga saanan nga katulong ti parang tatarda kini nanang gabot addan sa bali a katulong ket ni nanang tumultulong iti negosyo ti asawa na ngagsyuman kanya. Adamat yaya, ti anak ni Carla, ay trabaho idi hindi ituloy na tagbasa. Nga nagraduar matlang iso naman. Ay nga manong nemi nga nadahanak baten ti boyfriend inaklon ko ni Bong gabot na talaga hindi pa lang agar-arim kanyak. Kanibat pateg kumatisuna kaya agpimpinatag kang madua. Na kami ti muna nga nag-asawa, ken si Mina, nadaan kami ti kabukbukudan nga balay. Idin ta si marunumat nga nakikasar ni Carla, iti lalaki nga nakaawat, iti panaganak na balasang. Nananang, ken ti agsyuman kaniyak, manong nimi, ti agnana, iti agramat ti katulong da, iti takil nga balay. Idin to, adamot ten sulong nga balay, da Carla, ken sulong nga balay, kinipong. Aga-asadag kam lang, ket sumasarong karda, sumasarong karkamit katakawan. Tatalawan iti pagkamanak manong nimi, agsipod ta, iti likudan ti amin, iti likudan ti nasipnget, dimteng metlang ti parong agsapa kada kaming agina, dimteng metlang, iti pa nagbalbaliw ti kiti nang irurumen kada kami. Dito nga ro, ti pagkasaritak manong kadagyaman nakloonay, iti anos mo nang ibasa, ket sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti patak nga nagbuya, ka nagdengeg, more power to your program. Ito yung dagyaman nga pagayam mo, Marla. Thank you mat kang Marla, tingka panangibura ti pagkasaritam, thank you mat kadag iti nagbuya,